ke Bethany Hospital Outreach Nongpo hakalai tarik mentau benai kala Pynurlong ya ke Jingangnud ke jing Fox New jong unok seng jong ke hospital kata ulit Dr. John L. Sailo Ryntathiang berkata kalong da ke pli ke dialysis unit hakani ke hospital ke badan hapo Nongpo ia kani ke unit ani ke jing pentrikam ya ni ki kor ki bor la pentrikam hakalai tarik mentau benai da ke ba pentrikam ani sumar ya iwe ilong kimi ibu julit benle dialysis hapo Nazareth Hospital ni lembaga jing pli jong kani ke unit apo kan ke hospital dan apo Nongpo kalong ke jing rap ke bakhra umtang ye ni ilong kimi han rei kalong ke jing rap ru ikitu baro ki bahap menle le dialysis sedu ke hospital ke dan apo Nong ba Shalong kino punya jong kani ke hospital ke le thu ba kani ke jing pentrik kami kani ke unit kedai ke bala angnut nadu ke po barang dan Dr. Sailo hadim bolu i ya ke jing sham jenjar ke jing sham jing e jong ki pai ba menle dialysis sedu ke hospital ke dan Shalong Namar berkata amtang ya kapon reka kataru ya kajing not ting sep jongki. Kibor penyakit ke hospital ki kermen balang ba kajing pli ya kani ke unit kan long kajing rap ke bakhrau ya ki paima. Kibayan kaman yo ya kani kajing sumar lani kata kajing sumar ke mangila manong kapapun khut ya kasnam na kamet jong ubrio. Haga juga por kelapan paru kajing sokmen bagi laban Pynurlong ya kani kajing angnur ke balas lam jong unok seng jong kani ke hospital. Kawai pada kawan ke langkah senam pension nak beliau tenang pada kan tak minta leza dan sudah leza pada di pengkut yang ni tenang ni pada